E hatela pele ka ngodiso ya di-wallet e supa hore ho ngodisa wallet ho ka fapana ho ya ka wallet ka ho fapana hwa ditlhoko tsa tsona. Boholo ba di-wallet di hloka ditokomane tsa boitsebiso ka botlalo, ha tse ding di sa di hloke. Ho ngodisa di-wallet o hloka tse latelang. Tsena tseo re di ngotseng mona ke kakaretso ya seo di-wallet di ka di hlokang nakong eo o ngodisang kapa o register-ang di-wallet. Active email address. Active email address yona e hlokwa ke wallet e nngwe le e nngwe moo teng e kekeng ya kgona hore o ka e register-a o sena email. Ho hlokahala hore o be le email e sebetsang hantle e le hore o tsebe ho register-a wallet e jwalo. KYC verification. KYC ke mokgwa wa netefatso. Bophelong bo re phelang ho bona ba dilemo tsena tsa morao, re se re phela le diroboto, mme diroboto di se di kgona ho etsa dintho tse ngata tse etswang ke batho. Empa ho ntsona le mokgwa wa ho netefatsa hore ntho eno e entswe ke motho e seng roboto. E le hore process eno e re fetang ho yona ha re register-a di-wallet e bitswa KYC, e leng yona e verify-ang kapa e netefatsang hore e fela e le motho a nama le madi a register-ang wallet eno, hobane di-wallet re di register-a online ho sena mang kapa mang a ntse a o bona hore ehlile ke wena ka sebele motho a nama le madi a register-ang. Ke ka hona ho nang le process o re fetang ho yona eo e bitswang KYC. Identity and proof of residence ke ditokomane tse ka hlokwang ke tse ding tsa di-wallet. Mohlala, ACT e hloka o be le ID, e boela e hloka tokomane ya bodulo e pakang moo o phelang teng. Bank details le yona ke e nngwe e ka hlokwang ke di-wallet tse ding tse itseng, ha di-wallet tse ding di sa hloke hore o be le bank details. Ha re hatela pele, re tla hlokomela hore mona ke setshwantsho sa wallet e bitswang altcoin trader kapa ACT, tjhebahalo ya yona fonong, mme e bontshitswe hore e ka boetse ya fumaneha ha o e download-a, o ka e fumana App Store, Google Play kapa App Gallery. Ha re hatela pele, re tlo bua ka tshebediso ya crypto wallet. Ho fapana le tshebediso eo re buileng ka yona mane pele, mona re tlo bua ka tshebediso ya crypto wallet e le ntlheng ya di-practicals. Ha re sheba ho thwe jwalo ka ha ho na le mefuta e mengata ya di-crypto wallet, tshebediso ya tsona e ya fapana ho latela mefuta eo, mme thuto ka tshebediso ya crypto wallet e tla etswa ka mokgwa wa dipontsho, video tutorials, e leng mane moo re buang ka di-practicals tseo e leng tsona tse hlakisang hantle tshebediso ya di-wallet ka botebo ba tsona, jwalo ka ho kenya tjhelete ka hare ho cryptocurrency, e leng crypto deposit, ho reka le ho rekisa, e leng ho etsa di-transaction ka hare ho di-wallet, ho romela le ho fumana cryptocurrency, ho boloka cryptocurrency e le letsete. Tsena tsohle re di etsa re sebedisa di-wallet. Ha re hatela pele, le tla hlokomela hore setshwantshong sena seo re se hlahisitseng ke mekgwa e mmedi eo wallet e shebahalang ka yona. Re na le mobile view, e leng mona moo o tla bo tshwere founu, re be le desktop view, e leng moo o tla bo sebedisa computer. Mme ha di dipedi tjenana, tsela eo di shebahalang ka yona ha o bula wallet e fapane. Tsela eo wallet e bulehang ka yona fonong e ke ya tshwana le tsela eo wallet eno e ntse e le wallet e le nngwe e tla buleha ka yona mane computer. Ke ka hona re nang le di-view tse pedi tse fapaneng, e leng desktop view le mobile view. Ha re tswela pele, kgetho ya cryptocurrency, mona re tlo bua ka botebo hore re tle re tsebe ho kgetha cryptocurrency e nepahetseng,
ke dintlha difeng tsa bohlokwa haholo tseo re lokelang ho di sheba. Ha re sheba tlhaloso ho thwe, ho kgetha cryptocurrency e ntle ka hara tse ding ho tshwana hantle le ho kgetha dijo tseo o ka ratang ho di ja ka hara lebenkele la thekiso ya dijo kapo ka hara restaurant ka tsela eo e tlwaelehileng ka teng. Kgetho ya cryptocurrency e lokelwa ho etswa ho ipapisitswe le tse latelang, mme ke tsona tseo tla o fa hore na e fela e le cryptocurrency e nepahetseng hore o ka tsetela kapa o ka e sebedisa. All about the project, total supply, circulating supply, market capitalization, fully diluted market cap, trading volume, market dominance. Le se ke la makala ka ha di ngotswe ka sekgowa, ho na le tlhaloso e kgethehileng eo e nngwe le nngwe ya tsona e tla be hlaloswa ka botebo hore na e bua kang. Mme ke tla kopa hore videong e hlahlamang ka hoba tsona di batla di le telele, re tle re di hlalose videong e hlahlamang ena. Haebe kgotso, ke a leboha.